Dober dan. Dober dan želim. Dober dan. Dober dan. Kar lahko gremo? Dejmo. Kar muzika. Gremo, poglejte naša prva plesalka, poglejte to pozo, super poza, lepo zaokrožene roke. Super, Dejmo, super, dejmo. super. In tale naš fant, v redu, ne? Super, poglejte kako stegne na kolena. Super mu gre, super mu gre. Ja, ni šlo, ne? Super, super. In pogled, to pozo, ne, strmi, tak neskončen pogled, to potrebujemo pri nas, neskončen pogled. No, ne pritiravajte, pejmo naprej. In poglejte to, fokusiranje samo na eno točko in še z nogo miga zraven, ne. In naša Karmen, poglejte, kot vila. V redu, ja. Super, ne? Super. Kaj imamo pa tukaj? Takole, stegnena roka, super gre. Dobro, gremo naprej. Kaj pa je tole? Bravo, super, Tanji gre zelo v redu. Kaj pa je to? Super. To smo vadili. In še tole, ne? Dajte jo malo popraviti, no. Pomembno je, da je raven hrbet in dolga linija k nogi, ne? Tako, vidite? To se doseže samo z redno vadbo, ne? In še naša Sonja, ne? Tako, zopet polkrožno roko, ne? Tako, in pogled in nazaj. Tako. V redu? Bo v redu? No ja, bo. Kako? No ja, bo. Saj mi smo najboljši baletniki med folklorniki.